Hai, assalamualaikum, biji Kurdistan. Why I love Kurdistan ya. Thank you so much from your comment ya, this song Baran Bari from Rojbin Kizil ya. Dan ini dia lagu dari Rojbin, Baran Bari, new song from Rojbin ya. So let's start we watching together. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. I think Baran Bari. Wow. Yang aku suka dari dua perempuan ini, dia tuh bisa main alat musik kayak gini, itu luar biasa kali. Kali ini lagunya melodinya agak kesedih gitu ya. Luar biasa. Wow, it's amazing. Ini musiknya lebih ke slow gitu. Mungkin ini tentang ya nggak tahu. Baran Bari Kizil, Rojbin Kizil, Fehime. Ini musiknya lebih ke slow gitu ya. This sad song ya, I think. Bukan kayak Derdi Serine kemarin. Bukan kayak lagu Derdi Serine, dia lebih ke enjoy gitu, lebih kayak ngebeat ya. Ini enggak, dia ini kayak slow, sad song, slow, genre slow ya. So ini dia this new song from Rojbin Kizil and Fehime. Thank you so much for your comment, give me this song. Alhamdulillah ya, this from Kurdish. Okay, don't forget you comment again what your song, what your video from Kurdish, you can comment, and don't forget to subscribe, like, and keep watching my video. Okay, see you next video. Assalamualaikum.